Ćao, ja sam Tina. Posljednjih 6 godina sam provela putujući svetom kao stewardesa. Sada sam posao u aviokompaniji na Bliskom istoku zamenila novom avanturom i zajedno sa svojim mužem Urošem putujem kombijem po Severnoj Americi. Posljednji put kada ste nas vidjeli, obilazili smo Sedonu i Phoenix, ali smo zbog velikih vrućina u Arizoni skratili našu posetu i sada nastavljamo dalje u pravcu Kalifornije. Ćao ljudi, dobrodošli u dugo očekivani dan na našem putovanju kada smo konačno došli do San Diega. San Diego je naš prvi priobalni grad, znači da smo danas prvi put prišli zapravo okeanu i prvo mjesto gdje smo se uputili jeste upravo ova plaža koja se zove La Jolla Beach i odatle krećemo obilazak San Diega. Mislim da je danas jedan od najlepših dana i najprijatnijih temperatura od kako smo krenuli na celo ovo putovanje. Definitivno danas prisustvujemo na spakidašnjoj sceni, dosta se ljudi skupilo da gledamo jato foka koji je se smestilo ovdje na ovaj deo plaže. Ali definitivno se ovo ne dešava toliko često, cijela porodica, cijelo jato foki ovdje je odlučilo da provede dan. Kako si smiješne! Čemu prisustvujemo sad? Čale, ovaj malo. Misliš? Ej! Muž! Jej! Ovako, sjeli smo u restorančić da napravimo pauzu za ručak. Ja sam uzela salmon poke bowl i imamo pogled na okean. I tako smo cijelo jutro proveli na La Jolla plaži, uživajući u divnoj prirodi. Ali San Diego ima još zaista mnogo toga da ponudi, kao na primjer San Diego stari grad. Old Town San Diego Park je mjesto u kome živi istorija. Ovdje možete prošetati ulicama iz kolonijalnog doba i vidjeti kuće i prodavnice nalik onima koje su se gradile u ranom meksičko-američkom periodu od 1821. do 1872. godine. Sada ću da uđem u jednu od tih kućica, to je prodavnica, da vam pokažem kako izgleda. U pitanju je jedna vrlo interesantna prodavnica duvana. A evo ga i naše diskretno vozilo. Mi zapravo imamo mleko. Jako je veliki izazov staviti sve ove stvari u ovaj frižider i onda moramo da idemo u nabavku bukvalno svaka 2 dana jer ne možemo da ga pretrpavamo. Ali to nam je što nam je. Aha, možete se za jaje.
Evo upravo smo ušli u Balboa park, to je jedan veliki park u srcu San Diega. On je nastao 1868. godine posle civilnog rata. Evo zapravo je ovo odakle smo mi sad izašli, zapravo uređeni deo Balboa parka, međutim Balboa park je mnogo veći od tog dela odakle smo mi sad upravo izašli. Bukvalno je jako veliko prostranstvo kao šuma, ljudi treniraju, boćaju se, igraju odbojku, uživaju u prirodi. True Californian, dole leto, gore jesen. Evo nalazimo se na plaži Coronado. Iza nas je čuveni Coronado hotel. Na ovoj plaži i u ovom hotelu je sniman čuveni film sa Marilyn Monroe. Neki to vole vruće. Kako kliva glava. Gledam sam sve u mene pesak. Nisam znao ja ovdje. Ej, pazi, bježi tamo. Je odlučio da bude odvažan i da proba da uđe u vodu, ali ljudi vi ne shvatate koliko je hladno i koliko duva vetar i voda je ledena. Ja sam samo prišla i bila sam po zonu ne. Dosta više. Ne da išdereš, nego lepo je kao životu. Day 2. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Joshua Tree nacionalnog parka. Stigli smo ovdje jučer popodne oko 6 sati, ja mislim da je bilo, i parkirali smo se ispred južnog ulaza u park. Tu ispred južnog ulaza u park nalazi se takozvani BLM, to je mesto koje je kontrolisano biroom za menadžment zemljišta u Americi. Gde god ima taj BLM imate i besplatan campground, znači da besplatno možemo da provedemo noć. Iskreno mi gde god možemo da se parkiramo, gde god ostavimo da je bezbedno da se parkiramo na takvim mestima, mi se trudimo da se tu parkiramo, da tu provedemo noć. Doduše, ta mesta nemaju priključke za vodu i struju, kako oni kažu, nemaju facilities, ali nama to ne smeta, nije nam bitno jer mi faktički u našem kombiju imamo sve što nam treba. Tako da nam je noćas bilo super, tu smo blizu Joshua Tree parka, to jest evo sad smo upravo ušli u park, tako da ćemo sada da odemo da vidimo o čemu se tu sve radi. Ima različitih nekih staza za šetanje, različitih neke aktivnosti koje mogu da se rade u parku i prošetat ćemo se takođe do jednog jezera, bare koje se ovde nalazi.
I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. Evo upravo smo stali da kupimo našu ulaznicu. Plaća se $30 po kolima za ulazak u ovaj nacionalni park. Dali su nam i kao neku mapu ili kao neki vodič gdje piše sve što može da se radi, pa ćemo sad to da pogledamo. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. Evo upravo izlazimo u dijelu parka koji se zove Hidden Valley ili skrivena dolina. Kroz mnogo lepih dijelova parka smo prošli, međutim ovo smo vidjeli da je najzanimljiviji, najatraktivniji deo. Htjeli smo da krenemo upravo odavde. Joshua Tree Park je zaštićena oblast u Južnoj Kaliforniji koju karakterišu pustinjski pejzaži i neobične formacije stena. Verovatno najpoznatiji stanovnik parka jeste Joshua drvo, po kome je park i dobio ime. Ovo drvo je sukulentna biljka i endemska je vrsta za Mohave pustinju. Ono što je vrlo važno kada hodamo po ovakvom terenu i po ovakvim predelima jeste da se držimo strogo označenih staza, znači ono što je očigledno da je staza, i da izbegavamo da zavlačimo ruke, noge ili bilo što pokušamo da dohvatimo iza nekog kamenja ili u nekom žbunju, zato što ovdje ima jako puno zmija, škorpiona, pauka i slično. Pogledajte kako ovo drvo izgleda, kao da su na njemu izrasle kokice. Ej, čoveče. Ne sumnjam. Samo me zanima kako ćeš da siđeš. Samo me zanima kako ćeš da siđeš. Dobro. Zanima me, možeš da zaviriš tu ispod tog kamena, baciš, deluje mi kao da ima snake skin. Tu samo ispod ovog, ajde probaj kad siđeš. Možda je samo neko lišće, a meni deluje kao snake skin. Odavde, ne sam da priđem. Stigli smo na taj neki Barker Dam, to je, vidjet ćemo da li je jezero, bara, neka brana, u svakom slučaju neko polje vode koje ćemo sada da obiđemo. Evo izgleda da se približavamo vodici. Vidim da stoje neki ljudi, nešto gledaju. Mada do sada je ovo sve vreme oko nas pustinja, tako da nas sve sada iz ovog kamena ta neka oaza sa vodom. Evo, nalazimo se na mjestu na kom bi trebalo da je bila voda, međutim izgleda da je presušila, nema. Oh well, šta da se radi? Ima li? Nema. Kako? Ni ne čudi me po ovoj vrućini. Tako da ovdje je nekada bilo bara. Evo ovdje ima nekoliko ovih staza i trekova kojima se može ići. Kao što ste rekli, mi smo izabrali da odemo do te skrivene doline. Sad se vraćamo sa tog jezera koje je presušilo nažalost. I sljedeći mini trek koji ćemo odraditi danas jeste od tog nekog skaldoroka ili kamena u obliku kosturske glave. Da vidimo kako to izgleda. U svakom slučaju moram da nam pomenem da je jako neophodno imati flašice sa vodom sa sobom, čak i po 2-3. Nisu nešto naročito dugački trekovi, ali ukoliko idete u periodu u kom smo mi ovdje, što je avgust, mada je ovdje vruće i jun, juli, naravno septembar, procenite sami, ali u svakom slučaju vrlo je neophodno imati flašice vode sa sobom zato što je jako vruće, u pustinji smo i vrlo lako se može dehidrirati.
Evo ljudi, sada smo zakoračili u nešto se čini kao mala šuma ovih Joshua drveća. Naravno, pratimo stazu koja je uivičena kamenjem, ne skrećemo mnogo sa puta i preporučuju u principu da se ovo Joshua drveće ne dira, nije ugrožena vrsta, ali je endemska vrsta i onda da bi se očuvalo, da ne bi se drveće oštetilo, svi su nam rekli da se preporučuje da se ovo drveće ipak ne dodiruje. Izgleda ta stena u obliku lobanje ili Skull Rock. Vidimo da ima oči, nos. To je to. To je sve. Approximately 10 hours later. Ne, to je tvoje. Nije bilo neki bit. Moje je ovo. To je fries, ok. Sletili smo u restoran koji se zove Native Foods, međutim taj restoran kao i dosta drugih restorana ovde samo primaju poručbine za take-out, znači možemo da poručimo hranu, sačekamo bude gotova i pokupimo je, jedemo van restorana, nemaju sedenje u restoranu. Zapravo je sve napravljeno od organskih i veganskih sastojaka, tako da sam ja poručila jedan sendvič koji ima vegansku slaninu i vegansku piletinu unutra.